Алладан сурагыла, Алла берет. Анткени Алла өзү менден сурагыла, мен берем. Менден сурагыла, мен берем. Демек, мусулман сураганды үйрөнүш керек. Кантип сураш кетсе, мен дайыма айтып берем. Дайыма айтам ушул нерсени, досуңан сурап аткандай сураш керек. Дуа кылып атасың, дуа кылып атканда эчтекеңди жашырба. Кооздобой ыйлагой. Кооздоба. Bir nesi kılma, oylonma o jönүндө. Sen surayver, ey Allah talam, ey Kudayım, sen benim Kudayımsın. Ya Allah, sen benim kulum, ben senin kulumum. O Kudayım, sen benim şuna problema düşüp kaldım. Bir, ey Allah, sen beni sүйүнттүң ya Allah, dagы sүйүnt. Biz alsa kayсы nerse bolsa da. Бүт нерседе Алладан сураганды үйрөнүш керек. Сураганда эки жүздүүлөм сураба. Анан болот болбойт деп күмөөңдү кылба.